Možda je na to ukazao najbolje Vygotsky, koji je govorio o činjenici da lično sa hendikepom ne možemo pratiti po dinamici razvoja koja se prati kod normalne populacije, uslovno rečeno normalne populacije, i drugo, za ono vreme možda i jeres, a na vama je da procenite koliko je Vygotsky. To razumemo, onda ćemo naći najkraći put da im pomognemo na najbolji mogući način, naravno uvek vodeći računa da pomognemo i samim roditeljima, jer smo svi mi formirani za koncept normalnog deteta. A kad nam se pojavi osoba s hendikepom, onda ne znam šta će. I zato roditelje često držimo da su nekritični, a kad to nas zadesi, možda i mi počinjemo da verujemo u čuda. A čuda ne, nego ovaj posao koji ste vi ovde danas izlagali, mrvica po mrvica, naučiti se da budemo i sa malim pomacima zadovoljni, sa malim rezultatima, onda nećemo u našoj praksi da se osjećamo frustrirani, jer ulažemo i stručno znanje, i emocije, i fizičku snagu, a malo dobijamo za uznanje. Sad bi, ako mi dozvolite još 2-3 minuta, neću ja duže od 45 minuta, profesionalna informacija. Samo da nije blok od 90. Ne, nećemo blok. Samo izgleda. Ono što je posebno zanimljivo. Mi smo poslednje vreme imali prilike da se upoznamo kakvi su to trendovi obrazovanja u svetu. Od predškolskih ustanova pa do akademskog obrazovanja i doktorskih studija, najviših naučnih zvanja. I kad pogledate to, ako se analizira, napravi jedan prosjek, to se vidi da u svetu velika šaraju novikost. S jedne strane. S druge strane, u onim modalitetima osnovnog, srednjeg obrazovanja uvek se podrazumevaju i određeni specifični oblici tog obrazovanja. I kome su oni namenjeni? Onima kojima je to potrebno. I kad neko ide sa idejom o integralnoj rehabilitaciji i o inkluziji, ja sve imam asocijaciju, znate, ono, Piažea, inkluzija, klasa, a sad shvatam suštinu, evo ja sam nešto naučio, jeli? Integracija koja ima različite nivoe, ono, fizičke, sve sam pažnjivo se slušao. Vidimo da u stvari i mi u našim sredinama imamo sve te oblike, sve te modalitete i treba ih se čuvati. Jer svakome će, različiti su ljudi i nešto od toga trebati. A ako smo videli, i to je ono meni najvrednije danas bilo, u izlaganju kolega Edinskog, kad je reprezentovao modele u svetu, ja nisam primetio, kolega Edinski će mi ispraviti, da je igde izostavljena specijalna škola u tom sistemu. Pa se ja pitam, samo da ne krenemo za nekim pomodarstvom, da ne uletimo u lažni humanizam i da ne zamagljujemo stvari. U svakom slučaju, u redovnim školama mi nailazimo, bar prema našim istraživanjima, na 10 do 15% osoba sa graničnim stanjem hendikepa ili sa specifičnim smetnjama u razvoju, koji se manifestuju kao disharmoničan razvoj, koji se ispoljavaju kao dispraksija, disgnozija, a u procesu obrazovanja kao diskalkulija, disgrafija, disleksija i tako dalje. I to je ozbiljna populacija kojima je u redovnoj školi naša pomoć potrebna. I ljudi imaju ozbiljnih problema i ako nema podrške defektologa, onda će se oni vrlo teško snalaziti i propavati.
Sva ova vaša istraživanja Bugarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bosne plus ono deluxe varijanta, ja? Vidimo da se svi sad bave istraživanjima, ne zavaravajmo se da ćemo bilo kojim istraživanjima sve rešiti, nego taj mali mozaik graditi da bi ipak došli do novih saznanja i pravo da vam kažem, evo ja, što se radnog veka tiče, odlazim u penziju, ali stalno saznam. I danas sam bogatiji zahvaljujući vama i vašem izlaganju. Hvala. Da li šta neko saka da... Јас би се погрешил. Во животот не требаше така да каже дека организационата поставеност е во прашање на заводот. Оне излагање што беше во ред. Ваше испитување во трето и четврто ниво. Заводот манипулација со на ТГЗ. Резултатите добиени од четврто ниво, очекуваме да бидат погоре, него од ред. Меѓутоа, тука треба се има и фактори и нормално календарската возраст е поголема од четврто ниво од ред. Но составот на таа група, од коите како тие се дотогаш биле способни манипулација со рацете, тоа веќе е состав на самата група, не значи дека овие се четврто ниво, а мора да има добри резултат. За таа група што кажа дека е расформирана, ние имаме случај тип. Ја расформираме четврто ниво, затоа што кандидатската возраст дозволува 15 годишна возраст, во живот со 15, и ги префрламе во работно поспособување. Реков, провизорно се каже дека поставеноста организацијата на запознавање на заводот не се согласува. Уинако не може да биде поставена организацијата поставеност, не може да биде уинако, затоа што вие сами кажа, ние имаме едукација, имаме акредитација, имаме и нивен центар. А имаме и департат, кај што учениците се освојува во земјоделие и сточарство. Едукацијата почнува од ранија век, односно од механиката, со трите други нивоа, второ, трето и четврто, со завршување едукацијата, академиот дел, и префрламе по работно способување. Работното способување се знае, посебно е осетен дел, на вистина заводот е благодарение на професор Рубински, од негова замисла, мислам, проектот он би донесено, така е направен, со сите оние пропратни простори и кај што треба да се сместат како постојќата наша лабораторија, која што беше една од единствени на републиката,